calendar year. Come to 31st of December, all unutilized MC will be expired. Keseluruhannya akan ditanggung oleh SOP MC dalam Employment Act. Tak datang kerja, sepatutnya dapat 1 kosong juga. Dia akan menjadi kosong sebab absent tanpa alasan yang munasabah. Banyak belajar pasal akta lah, so banyak belajar pasal polisi juga. So I think the one thing I really took away from this training is really understanding the details of labour law and employment act, especially when it regards to leaves and calculating hours when it comes to payroll. I think that was something that I was not very knowledgeable about. I think this program really helped me. Saya belajar law undang-undang buruh yang terbaru. So far puas hati, sangat puas hati sebab kita faham setiap pertanyaan tu ada explanation dia yang kita boleh faham. So kita boleh ubah. I think seeing how she has a lot of experience in the field, I think she did an excellent job of breaking down every component and really answering any questions that were asked to us lah. And I feel that she not only answered our questions but also provided us with more information. So I think she did an excellent job. Experience from Miss Raya untuk kita gunakan dalam kita punya job as a HR and admin to monitor and to organize our factory. Trainer saya pada hari ini mempunyai pengetahuan yang luas dan berkaitan dengan tajuk training yang diajar pada hari ini. Mana company yang nak lebih orang kata tahu pasal berkaitan dengan akta, peraturan perundangan, boleh khusus dengan OTC training. Thank you. OTC also have give us a very good place untuk kita datang sini untuk buat training. Very supportive. You sediakan a good preparation for us, convenient to us untuk belajar, untuk lebih tahu knowledge dan sebagainya. I hope after this, OTC akan lebih banyak lagi sediakan program for us as a HR untuk learn more daripada ini subjek. Sebab under industry law, banyak lagi yang kita perlu tahu. Macam like case kita datang sini punya seminar, ada item yang betul kita ada misunderstanding. So when this program kita buat, kita boleh belajar a lot.